Worldwide की ओइबा पाव मतेक मतेक खरा तक लांथोक्सरी अहानबदा रशियामदी यूक्रेन की मरकता रशियामदी यूक्रेन की मरकता चथरिबु वार से 1150 days फाखरे कया साथी खरबनो अमसुंग फ्रंट लाइन दा सोकनबदा सीबियाब सीखरे बम थाथाबदा मिसाइल से काप्सनबदा सोकपयाब सोकलबनी यूक्रेन अदुमतिक सोखरे मदुदी यूक्रेन असिगी लौखटफम लेट्रे है याई अदुबु रशियादसु यूक्रेन असुकी मतिक अटैक तौसिलख्रे यूक्रेन सोकलिस 100% ओइरगति रशियादसु अराउंड 30% दि सोकने है बिवानी अदुना मखोय से सोकमन खिदुना बीसी सिबन खिदुना करी कंडीशन द लागना है मतम दुसी एक्सपर्ट सिंग हाइ दिबो तिबो खोयगी वार असे हुजि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ओथोक्रे सिनि मफम अमत फमलगा खिलगा कैमरा तौरगा सर्विलेंस तौरगा कपखाइरे ड्रोन थाबा अदुना रिपोर्ट सिंग मतुगिरा असुम हाइ मदुदि ओवरनाइट रशियाना थाजलकिबसे 87 ड्रोन अदुना इंटर यूक्रेन की मेन ओरबा 5 region दनी मखोय की ड्रोन सिंग सोखन खरीसे अदुगा यूक्रेन की सोर्स तगी असुम हाइ मखोय थाजिलकिबा 87 ड्रोन्स असिदा मखोय 33 दि शॉट डाउन तो मखोय एयर डिफेंस सिस्टम ना अदुरबति यूक्रेन की मखोतसु खुचुकराइसे लिंगली ने 33 ड्रोन शॉट डाउन तो मगबलगति मदु याम चाववानी अदुगी मतुग 36 अमना रीडायरेक्ट तवी मखोय की इलेक्ट्रिक वारफेयर अमना मदु करोब जखरिबा नत्रगा करोब ताखरिबा मदु की रिकॉर्ड मखोय द लेटेस्ट मसिना रशिया की साइट की हौखिबा 24 hours की मनुदा ड्रोन अटैक तौखिबनी मसिगा लोइदा नेक्स्ट स्टेप अमना मिसाइल खरसु अटैक तौरकी रशियाना अदुगा खार्किब असिदा मिसाइल अमदी हिट तौखि मसिदा एटलीस्ट बी अमसी नोक इगाइदे इस्राएल दा गाजा थाल इस्ट्री चबाक हेता हातोपनी नुमित दिनी द 92 बी हातपा अदुपु द सेम मिसाइल अदुगुबा टाइप की मिसाइल ने कापलिसे रशिया ना यूक्रेन दा नत्रगा यूक्रेन दा रशिया दा अदुपु 1% सिबा 2% सिबा अदुगुबा बी अबा सोकले का हाइबा मखोय से बी लेफम दा टारगेट तौदी तिन हारिसे चुबी मदुदी आइखोय दि नखोय गे ना कनबदो मदु नमथबगी नि अमसु नखोय की पब्लिक हातपगी दबक्ता नते से हाइके चुबी होय रशिया की अटैक अबदि यूक्रेन की अटैक से बी थोइना सी हाइबगी वा लेति अदुबु 15 रेसिडेंशियल बिल्डिंग गरांगी रशिया मिसाइल सिंह फॉल डेमेज वानी बिजनेस एजुकेशनल फैसिलिटी क्या डेमेज अदुरा रशिया यूक्रेन की वार से मासे लोइब लोइरोइदबा अदुगुम वार मनसिलकली असिन मरम ओरगा यूएस की मकोय मेडियोकर ओरगा पीस ते पुरकेसनु अमदि शांति द लाकेसनु हाइरिबो वफम सिंग से अमत होजिक यात्रे अदुना यूएस ना मकोय होतरम बसे मसि खुद थांगत पगी हाइक्रे होजिक डोनाल्ड ट्रम्प अमदि मकोय की फॉरेन मिनिस्टर रूबियो मकोय ना स्टेटमेंट बिथोखरबनी मदुदि आइखोय ना हाइब टाइम की मनुंग सिदा रशिया यूक्रेन की मरक्ता करिकुम मकोय ना पीस डील की मोंग द लाक्तब तारगति आइखोय मसिकी वफम असिदगी थोरकलानी हाइदो ngarang di Putin की साइट की वफम माइ की मदुदी धर्म की ओइबा स्टार मसिगी होली टाइम मसिदा अखोय वार तौदरोइसे हाइदुना अमसुंग मखोयना टाइम पुंगसिंग खरगी टाइम खरा रशियाना मसि सीजफायर तौसी अटैक तौदरोइसे हाइ की अदुबु मागना सिबुसु फोंदो के मदु यूक्रेन की साइट की मसि की प्रपोजल से मखोयसु यागनी हाइना थाजै हाइदुना यारिबा याद्र मदु की पाउ लैते अदुबु अटैक की पाउ तरी लागलसे फोंग खुदिंग दे Among of the Ukraine help to USA na tautre adu European nations kaya na koi ki help se left na tauri amasung kuchukulai se manungda drone kaya tang missile kaya tang pisal bai pausulai atuna Russia mati makoi ki wara se loi dori loi bagi people huji khwaw da kai tu de Among of the China amadi US ke marak to trade war se am kan chatharak litana China amadi US ke marak to phajara thina ra bani amasung mase phajara thina bai bu amok hanna changna ro imung ani changna ro idabo to ani oi khrabani adugi type ni so China hojik prithvi ke mafam khuding da alo market se open to bugi hofam pansilak le aduga hojik China ne India do offer am pirak lesini madudi India ki tamokta China ki market sing se loin open ni aduga akoina India की प्रीमियम प्रोडक्ट्स से यहाँ हाई क्लास के प्रोडक्ट्स से लेगनी सिरी सो चाइना ना हाई क्लास की प्रोडक्ट मखोई द थोक्तबा सिग इंडिया की लेबदुना वाबनी अदुगा अंगम पोती सो चाइना ने इंडिया द हारिसे अखोय अमदि नखोय की मरका ट्रेड डिफिसिट हारिसे कइनो हाय मतमदा मखोयना अखोय योलकपगी चांग अमदि अखोयना मखोय योलबगी चांग अदुदा खेनबदुनि हादि $1 billion की चांग द खेनै अदुगा ट्रेड डिफिसिट यूएस अमदि चाइना की मरकता लेरिसे मसिना $4 billion की चांग द लेसिनि सो चाइना ना होजि इंडिया द ऑफर अम बिसेलकली मखोय दि मार्केट असे चाखोदारकते आदि मरमदि यूएस ता योलम पोट असे यूएस ना होजि लौरक्तबनि अतोप योनबा ताबनि पोट सारगा योनदरि कमदौनि चाइना से होजि कम टेंशन अदुना इंडिया द ऑफर अम कन पिसेलकले अदुना इंडिया चाइना की पोचिंग असे होंग पगि चांस ले मोबाइल के होंग थगिदुना
Oppo Vivo ama masi hong ki dona khara hong na phanga di ko na phanga da bani so Indian experts sing makoi na huji amuk khali sina China na pirak libo offer se masi hekta lo na phagadra China na ekhoi di ko lag pu khidra China na ekhoi di ko na pu khi ba hari se makoi gi military da direct funding to sin bagum bani aduna makoi na ekhoi di yolak libo po chinga sik tariff impose to budi kari kai madu su khan nari hairi so India ma di China gi marak ta han leram ba trade ki relation asidaki he na wangla pu gi wem te lai asina po chi hong chance lay natraga tang ki si chance lay tangam bon country amaram da handaka Pakistan amadi Bangladesh ki marakta high class ki official ki talk ama chathakre meeting ama chathakre masida angak pawari muthokre ma di Bangladesh ki site ki 4.7 billion dollar mase ekhoi da pirakadami haibuna Bangladesh ki site ta ki masi demand tam Pakistan da 4.7 billion dollar aduga Pakistan da budu aduga pesa du leram gani da khoi su country amani kari ge leroi dori masi kari gi demand hai matam da hoji ki Bangladesh ase Pakistan urabi West Pakistan, East Pakistan lerambani mata punna pokoya se rashtra chalairambani administration lerambani adupu basi Bangladesh si form oikre kara bai form oikre bro adu tugi wani masi the Indian Army changke abo changke madu side abo oikre anyway pokoy pulam badagi pokoya se khaidok nakibani basi khaidok nakiba asida matam duda puli gai matam duda lerambi central bank abo lerambi gold lerambi sana lerambi rashtra ki oiba leibak ki oiba adu ko wealth adu khaikra matugda Pakistan loi puja kare Bangladesh te piramdre madu ki saruk to bakoi huji hisab to raka bayang hisab ni tara adu bayang hisab ni bakoi hisab khara pot e adura bakoi madu ki saruk adu pi de yaroi sini aduga masi pifam chu thoi maram di matam amada India amadi Pakistan ji khaina matam da agreement of tawraki laibak asi kai matam da heta kai re har gi aporate madu ki dhan madu ki lan thu pur adu madu ki saruk era ba 17 point something pi ki ai Pakistan da matam asum da Pakistan ga Bangladesh ka khai na bisna wadu ki paisa to piram de wadu hujik Pakistan da kan di bat to silagle prithvi ki logi matu ki na kanun ki matu ki na wadu ki paisa to pi de yaro si Pakistan da tawre adu na khoi high official talk mo tawraga wasi ki tibala si tham ki bani wasi si phajari amram da hadak Murshidabad West Bengal da chathaki ba Waqf Amendment Bill adagi hodara ki ba masida wadu ki violence ab sathi hai ri hai police ki property public property around 400 people are affected areas adagi koi chin da atop of da Baldar of the Kachin ki area ab sathi na tawra khara ja de bi khara so si khara so open jam thokre da so masig overall to wasida hojik pudi wadu condition da do khara control te lagle hai bani hojik wasigi batang si da Bangladesh ki UNESCO men da hai rakre wadi India da hulakre wadu di West Bengal da taw halisi karino na khoi da minority ki wakoi ki thawai mati hakcha ki kari mata khoi khadde ya bachu wasi khalpham thoktra hai bo pom hai rakki bani sine India da minority ki bi sida attack taw halli se amasu na khoi ni yeng da lai se kari no wasi da India da India na khoi ki wa se sat laga hud kre ba de da khoi ki wa Pakistan da khoi ki Bangladesh da minority with safety lai ri bra achi ko bo pom sine hai se adura hadak barak ase wa pom khu de di law da ba se hoji Bangladesh ama Pakistan Bangladesh ama India ki barak te so wai hana di basi wa pom si ab ta thorak lam de se khasina matamda yamna phajana igna tabda se khasina na ti boti government sika natraga Indian government ga phajana pudra ba du yurus lakhi bataki wasi change something oikre wasi am laudare hoji enti we de people black le asina baraboy ga hoji pa Bangladesh ki wakoi ki chat route ka su India ta transshipment ka je wasi thing ba khot pa tawkre asu bhaina hoji India ki yek na base Bangladesh ta patam da wasi lak ha ra kum da aduga amro da Pakistan di India ka abuk yek na base bharoi da bani asu bhaina Baikai da hojik India ki country sika India ka phajana lu ba hamagabdri China ga ti phajana lu de da adu yam su phajana thi de ba de da China ga tawri se hadak China no offer period ko business to bidra sikai so wasi siga sini some developments ka sige thanks for watching